the evidence it has been discredited during cross-examination. Fa antsa ka tlholo mo tshekong e Magistrata Messi o ne a tsholola le go golla badiri ba lekana la DIS mo molatong o ba neng ba o lebisitswe ba kgothoso moraga gore lephata la bosekisi le kwale lekgotla gore le dumana le gore ga le na bosupi jo bo lekaneng go ka tswela le go sekisa badiri ba. Magistrata Messi o ne a tlhalosa gore se se dirwang ke lephata la bosekisi ke matlhabisa ditlhong le go senyetsa setšhaba segolo jang ka bona ba itse nako e yotlhe gore ga bana bosupi. This case is one case where the nation at large, the society was being misled, and the society was of the view that the police, the DIS, the BDF, the very same people who are supposed to be protecting us, they are the very same people who are attacking us. Lephata la bosekisi ga le na bosupi tsheko e ke ngwa tsa setšhaba se ne sa timediwa ka bomo mo go yone gore ga sa babalesega ka gore ba kgodisiwa ke batho ba ba tshwanetse gore ba ba sireletse e leng mapodisi ba sesole sa Botswana ga mmogo le badiri ba lekana la DIS. No case at all, so they are discharged and acquitted. Masaka o kgadile se se dirilweng ke ba bosekisi a re ba dirile ka bomo go tsenya matshelo a badiri ba DIS mo diphatseng. They were in custody at the police cells. They were detained until they were granted bail by the High Court. These are investigators. They have sent people to prison. You can imagine the risk they were in. Unkutlwe Thamage, BTV News, Extension 2 Magistrate Court, Gaborone. Molemisi wa kgaolo ya Kgateng Re Tirwana Jeremiah o rotloeditse balemi ba masimo a molongwane gaufi le motse wa Boka go inakanya le go lema dijwalo tse di kgonang go itepatepanya le phetogo ya loapi. Fa bua kwa masimong a molongwane ka la boraro o kwa letsatsing la balemi le ne le rulagantswe ke komiti ya balemi ba Boka Re Jeremiah a re bontsi ja balemi ga ba kgone go bona thobo e bonalang ka ntlha ya go lema dijwalo tse di sa itshwareleleng fa go tla mo seemong sa loapi. A rutlwepego ka Jessica Pilane. Kgaolo ya Kgatleng le yone fela jaaka dikgaolo tse dingwe e ntse itemogela leuba mme mo pakeng e sa tswang go welwa ya temo balemi ba ne ba nna ka tsholofelo ya gore ba tla ntsha thobo e bonalang ka ntlha ya dipula tse di namagadi tse di nileng mo kgaolong e. Seemo sa phetogo ya loapi le dikgwetlho tse dingwe fela jalo tsa baka gore thobo e nne butsana. Ke ka seo balemi ba kgaolo e ba gwetlhileng go lema dijwalo tse di ka kgona go itshwarelela mo phetogong ya loapi. Fa mara tsa rona ba lema mmidi thata ile gore ga o ke misane mo seemong se ba o lema ka di hectare tse di kodi mme re nna re iphutere mo temo ya mmidi jaanong tshwanetse gore ba leme mabele go na le gape le di high value crops sekelo dinawa ga o di compare le bone bo mmidi price tsone di go godimo ga o tsa bone mo ditlou yana di diriso ka price e go godimo thata mme gape dijwalo tse di ntseng yalo di thabolla mebu ya rona. Temo e tlhabologile lone go tlhalosa fa e ka thusa thata mo go rarabololeng dikgwetlho dingwe tsa balemi ba lebaneng ke tsone. Ga re hetole ka re ntse re le makateng mo re na re pitikolla mmu re haroa mmu a babalelo tshwanetse re ire conservation agriculture gape jaaka se ke se itemogetseng ka balemi ba ka gone ke gore ga ba dirise di-fertilizer kgakololo e ke hitsetsang ko balemi ba rona ke gore a ba change mogopolo ka gore ke balemi ba dumelang gore Bokopano jo bo maleba ka jana bo tla thusa balemi ba go bona thobo e botoka. Tota hela ne letsatsi la balemi le ne le re batla gore ba tle go ithuta ba itse gore re na le eng kwa agriculture le bona re utlwe matshwenyego mo go bone a ba itsang gore ba bone thobo e kwa godimo. Batho ba Boka ba latlhegelwa ke boleng mo temong. Ga ba se tlhole ba lema ba tsentse marapo mo dinameng jaanong re tlo go leka gore re ba tsosolose le gore ba rutwe gore tota temo keng. Se ke setileng gone ga ke gone go tswelela ka temo ya me bogolo jang e ya horticulture ya gore yone e kgone go e controlla sentle ga e tshwane le lemang hela e la komelela ka yone kana bobile mo puleng. Makalana a temothuo a le malwa a ne etetse balemi ba go tla go ba rutuntsha le go tsosolosa mowa wa temo mo go bone ka jana e le yone seikokotlelo sa Motswana. Jessica Pilane, BTV News, masimo a molongwane mo kgaolong ya Kgatleng.
tona ofisi ya Gatautona Remo Timohasa a re fela jaaka puso ya Umbrella for Democratic Change ene ya supa mo maitlamong a yone gore tla emelana le go netefatsa fa seemo sa pereko se fetoga fa etsa puso le jana e santse tsepame mo maitlamong ao le ntswa seemo sa itsholelo se santse sa letle gore e ka diragatsa ditsholofetso tseo tsotlhe mo sebakeng se se khutshwane. Mohasa o ne a bua kwa segopotsong sa letsatsi la babereki kwa gantsi a rutlwe pego ka lesego Mokwaisi. Tona Mohasa o kaile ha ile puso ba dumela thata mo morerong le go batla go tlhaloganya go seemo sa pereko sa babereki ebile ba batla go bona ba direla puso ba berekela mo seemong se se itumedisang ka go le gantsi modiri ha sa itumele yo fiwang ditlamelo e kena a babalelwang mokaolo mo sa ga hala ha mokaolo mo mokgara hala ha kela se re dumela mo go sone pele ga go tsuba sa re dumela mo go sone go mpie so se bona yo gompieno le re bua kanya 4000 ka ya ta ka ope ile ka rona re kharametsa ka re dumela gore sontse batho ba duele se ha ta utona a bua gore o sa tsa romela mo a romela ke signal ha o sna response utona re ta tshwana ke gore go dira malao ha di re jalo ka go dira ope favor o dira jalo ka gore it is in our DNA ke se re dumela mo so Mente o kwalo le go tsana le molao le lona ya di tswa le bona le tatsi eno ya ana le go tswa nako e yotlhe le ne to freedom ya go bua le ne to freedom ya go tua dipelo tsa lona gore yo sa itumelang sengwe a se bue hela ya ka se itse ya ka ba se rata ena ne re na le nako ha mongwe le mongwe wa rona o tla bua ka fa ba batlang ka teng ka fa sa itumelang ka teng. Baemedi ba makgotla a babereki le makgotla a sepolotiki le bone ba rola melaetsa e itebagantseng le dikgang tsa mmereki. Tona Mohasa nna se ke dumela mo go sone ke gore gompieno mo Mayday o tle go announce gore 4000 to simolola ka May. Jaanong ke dumela hela sentle ya ka mokaodi mo na re dumalane le lona re dumalane yaanong ke gore wena wa announce gore kgwedi e ga e hela e 4000 ba ka ba bua thata ka molao o mošwa o tang ka July le na le kgwedi tse thataro re tale ha sebaka July o ta heta re ta bona gore a le lona le ba puo ya ba ba hitileng ya July wa ngwaga le ngwaga kana o ta nna teng re ta be re emetse dibili tseo ya OHS Occupational Health and Safety le yone ya Integrated Labor Act. Today should be remembered as a day that we affirm a renewed commitment to building a future where workers are treated with dignity, respect and fairness. Ake mahoko a eleng gore le gompieno re santse re nose through ba ile gore ga ra kgona gompieno maikaelelo a rona ke gore mo lebakeng le lo re neetseng le re kgone. Babereki ba ne ba gakololwa gore ga go ka ke ga bua ka dikgang tsa kokeletso tsa bone fa ka dipuisano le makgotla a bone di tsweletse mme karabo ba tla e bona fela morago ga ditumelano magareng ga makgotla a babereki le puso. Lesego Mokwaisi, BTV News, gantsi. Kwa kasane gone modulasetilo wa khansele ya Chobere Johane Chenjekwa o gakolotse makgotla a babereki gore a se ka ikamanya le diphathi tsa sepolotiki ka seo se ka bantsha mo tseleng ya go buelela ditshwanelo tsa maloko a bone ka phuthulogo. A re makgotla a babereki a tshwanetse a buelela maloko a one go sena poifo. Ga ke itse gore a mohiri ona seka the theme for this year. Because when we commit ourselves to say workers' rights are human rights, such that anything beyond workers' rights, where we are deviating from our promise. Anything closer to workers' rights, we are deviating from the theme for this year.
they are fundamental rights. Comrades, rights are non-negotiable. Every day when I enter these premises, I want to enter these premises ki tla budiredi. Jo bu e delay, jo bu ikaeletseng go direla Batswana, go banela ditlamelo ka gore ba tsogile sentle. Mo tshwarela mokwaledi mogolo mo lephateng la tlamelo ya bana le thuto go tswa kwa Moding mme Mameki Kamanakao wa kgwetsa maiteko a sekolo sa Motswedi Rehabilitation Center a go rutwentsha bana ba ba tshelang ka bogwale ditiro tsa diatla di tshwana tsa temo tse di tla ba thusang go ikemela ka nosi le go na le seabe mo go godiseng itsholelo ya gatsheleno o sepile se kwa Motšhudi ka la boraro mo kalosong ya borataro ya baithuti ba sekolo se ba ngwaga wa 2023-2024 ba ba neng ba tsaya ithutwantsho ya tiro tsa diatla ya ngwaga tse pedi a re utlwe Abigail Samson ka pego. Lefelo le la Motswedi Rehabilitation Center go tla tsafa le ka fa tlase ga kereke ya Kgatleng ya Dutch Reformed ka maikelo a go thusa bana le bogole bogolo jang banana ka thuto ya tiro tsa diatla mo go tsa kapeu go roka ga mmogo le go dira ka legong mme Kamanaka a lentswa sekolo se se lebane ke dikgwetlho di tshwana thaelo ya madi seo ga se ba kgobe marapo a go tswela ka maiteko a go tlhabolola matshelo a banana a supa fa go ba gwetla e le puso go oketsa seabe sa bona sa go ba rotloetsa. For the past decade, there has never been increase in the funding that they receive, but they have sekolo se se na le dingwaga tse le 10 se se sa okeledi madi a go tsamaisa ditiro tsa bone le fa go ntse jalo se ga se ba kgwebe marapo ke dumela gore jaaka lephata le e la tlamelo ya bana le thuto go tswa ko Moding le tshwatsong go tlhemya ke puso e ntšha le tla kgona go lemoga letlhoko la bone ga mmogo le go gagamatsa ke monokeng ya bone. Is taking responsibility to see how you can further be supported in your various roles. Kaloso e ba gaetso ke sesupo sa phitlhelelo ya mangwe a maiteko a ga goromente o diragatsa maitlamo a ditumalano tsa mahatshehatse tse goromente wa Botswana di beile monwana tse di reng mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya thuto go bereka le go nna le botshelo jo bo botoka go se ope yo sallang ko morago go akarediwa mo inclusion go dira gore mona le bogole a kgone go itirela a tlamele ba lelapa la gagwe a sa ikaega ka puso kana batho ba bangwe. Moletlo o ne o tsene ke boeteledipele jwa motse go akaretsa mopalamente wa kgaolo mme Unity Dao mme ba ne ba ema dialogane ka lefoko. Ga o sa bone tiro ga gona tsela e nngwe ya go itsenya mo bathong is voluntary. Gantsi ga re lemoge gore ga o tla go ithaopela selo o botla ga ntele batho ba itshare o nna go mo ga o so ba magala nna le rato ka ke gona gantsi go bona motho o na le bokgoni ka bohira. Lentswa baithuti ba ne ba tletse boitumelo ba ne ba supa fa ba tshwengwa ke dikgwetlho dingwe. Employment for us as youth with disability remains a great challenge. Out of the 44 of us who finished last year, mo nakong ya gompieno bontsi jwa rona baithuti ba re fetseng thuto tsa rona go thata gore bone mebereko mo godimo ga moo lentswa puso re fa sebaka sa go bereka ka mananeo a tshwana tirelo setšhaba ga gore se le go le molemo ka gore ga re dirise dikitso tse re di ithutileng nako e ntsi. Dikhamphane tse di ikemetseng ga mmogo le maphata ka go farologana a puso ba rotloetse go ema nokeng maiteko a tshwana le ya go thusa puso go atlega mo maitekong a go akaretsa botlhe mo itsholelong. Abigail Samson, BTV News, Motšhudi. Mo maitekong a go supa maikemisetso le bopelotelele sepatala sa Sekgoma Memorial sa kwa Serowe se patagane le bodiredi jwa sepatala sa Selebephikwe ba itlheletse palo e kwa godimo ya go thusa balwetse mo loarong la matlho. Palo eo e fetile 300 mo lebakeng la beke tse pedi fela. Maiteko a dirilweng ka ipapatso ya go latela balwetse kwa dikokelong tsa mafelo a bone e tsisitse tsholofelo mo balwetseng ba lebanweng ke bolwetse jwa go tlhoka pono. A rutlwe pego ka Mamusi Seska. Go tswa go lwe sepatala sa Sekgoma Memorial ke sone se se dirang learo la matlho mo kgaolong ya Legare mme moraga go tswalwa ga dikago tse go diralwang learo ngwaga o fetileng ka Phalane dingaka tsa seka tsa itshopara tsa tla ka ditsela tsa go bona gore balwetsi ba matlho ba thusega. Ditlhopha tsa dingaka le baoki di ne di tswa letsholo go tsana mo dikgaolong tse di farologaneng go lwantsha palo e sa letsong kwa morago ya go dira learo la letha.
Kgwedi ya Tlhakole ba ne ba dira ditso mo sepataleng sa Selebe Phikwe. Balwetse ba feta 300 ba ne ba bona kalahi mo dibekeng di le 2. Ne re na le dipalo tse dintsi thata. Phikwe alone ne le na le backlog ya close to 200 patients. Madinare le on 150, and then Bobonong it was more than 300 patients. So we managed to do some of these patients, a lot of them. Bobonong did 130 patients. Phikwe we made up to around 90 plus cataract surgeries, and then Madinare did 70. So we made a total of 320 patients. As a facility, every quarter we have 3 places that we go to do our surgeries as outreach. So last year we did about 900 cases. 260 were from the facility, and the other 600 were from the outreaches that we conducted in Maung. We also conducted one in Mahalape, and the last one that we conducted was in Selebe Phikwe. Bolwetse jwa letha bo tsweletse ka go etella pele malwetse a bakang go tlhoka pono segolobogolo mo bagoding. Dipalo tse di kwa godimo le tlhaelo ya ditlamelo ke dingwe tsa dikgwetlho tse di lebaneng bolwetse jo. Currently we have 5,241 patients who are on the waiting list. They are waiting to be done surgeries. And this number, we are trying to reduce it, or to reduce the backlog by making other outreaches programs and also having those routine services every week in our facility. So fortunately, our theater is currently working, so we have started doing surgeries. Every Tuesday and Thursday, we are doing more than 10 cataract surgeries. Ba botsogo ba tlhalosa fa katlego e supa botlhokwa jwa mananeo a go latela balwetse kwa dikgaolong tsa bone. E re lefatshe leno le na le bagodi ba bantsi, maiteko a ka nna le mosola go hokotsa malwetse a go tlhoka pono. Mammusi Siska, BTV News, Selebe Phikwe. ha re batsa matsa le diketekete tsa batho ba sweu kwa Afrika Borwa ba bontsi ja bone e le letso la seburu ba ba dingwaga tse di fa gare ga 25 le 45 ba supile kgatlhego ya go fudugela kwa Amerika morago ga taelo bosheng ya ga tautona Donald Trump. Taelo e fa batho ba ba reng go na le semorafe gore ba fuduge segolo fa go lebile melao e mesha ya go tokafatsa peo ya lahatshe e letlang gore batho ba tseelwe ditsha kwa ntle le go duelwa. Neil Diamond yo le moeteledipele wa Chamber of Commerce kwa America o tlhalose fa batho ba feta 67,000 ba supile kgatlhego mo thulaganyong e ka jalo boemedi ja America kwa Pretoria ba tlhalosa fa go na le koketsego ya dipalo tse di eletsang go fuduga, mme ba gakolola gore batho ba ba eletsang go fuduga ba tshwanetse go tsaya tsela e maleba gore ba kgone ba dire jalo. Tla ke di be khutlogone fa ntla ke stele tumampatane go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana, dumela Botswana. Motho madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko mosong ono. A re di simolola fa ka motshameko wa kgwele ya dinao. Mo motshamekong wa ligi ya First Division ya kwano Borwa o tshamekilwe maabane kwa lebaleng la Gaborone United. Setlhopha sa UB Hawks se notile se se kwa mogatleng ga loko ya First Division ya Borwa sa Desert Ngau ka 1-1 go lefela. Kwa motshamekong o Poshia o lope mlilo a ba le ditsebe matlho le maoto a rona. Motshameko o simolotse ka lebelo le le kwa godimo. Setlhopha sa Hawks se na le letsogo le le fa godimo, ba tsaya motshameko ba o isa kwa setlhopheng sa Ngau fela maiteko a bone a retela. Ya re mo motsotsong wa 24 karolo ya ntlha, Katlego Kobake a supa maitemogelo a nosa go thoma Hawks kwa pele. Morago ga nno eo Desert Ngau ya oketsa lebelo la motshameko, ba batla go lekalekanya dinno fela le morago la Hawks la bo le kitlane go ka
sireletsa. Motshameko wa ya go ikhutsa Hawks ba itlhomile kwa pele ka 0-0 la Ngqau. Mo karolong ya bobedi Ngqau ya tla ka diphetogo tse 4 go leka go fetola seemo sa motshameko, mme ba lwa ka tsotlhe go sena nko e tswang le mina go fitlhela phala ya bofelo e lela. I will say credit to my boys. Sepe se neng ka se batla mo go bone ke se bone. Due to whatever has been happening on our camp, I'm giving them 101%. They fought like real soldiers. Looking at the point, remela gape early morning distance like Tsabo. Gorogile la re tsana mo teng ga match. But I still can't believe it. At the end, this was a botlhoko that we came here for nothing. Between, because mind you, it has for the third game you have been together, and but I think we're in a pains, and whoever comes the following game, I believe cannot win. It won't be easy. I well needed 3 points. I'm happy for the boys, even though first half we created so many chances that we should have finished the game, but we failed to convert. But at least we get one first half. Second half. Go ne go le botlhokwa go fenya motshameko o. Re nnile le ditshono tse dintsi karolo ya ntlha. Fela ra palelwa ke go nosa. Le fa karolo ya bobedi e ne ile thata, ke itumeletse maduo. I think ke kgang ya lack of concentration hela. Then the guys, the opponent they didn't have confidence in it. Then they were doing a lot of work on the one over goal. So go anela morale. I think that's all. So this was gile gore ba nna botoka thata. Tatlhegelo ya Ngqau e batlogela ko mogatleng wa loko ka dintlha di le 11 fa Hawks e tlhatlogetse ko maemong a bofera bongwe ka dintlha di le 20. Phoshaolo Pemlilo, BTV Sport, Gaborone. Motshamekong ya leke ya bokwa bokoni ya beke ya bolesome le bosupa BR Highlanders e le reteletswe ke go tlhatlogela mo maemong a boraro morago ga go tshameka maleka le fela setlhopha sa 11 Angels. Se se ra gore BR Highlanders e mo maemong a bone ka dintlha di le 20 le bosupa fa 11 Angels yone e le mo maemong a bosupa ka dintlha di le 20. Kwa bokhutlong a re lebetsa boxing e le tsela ya go simolodisa motshameko wa mabole go tswa kwa moding le go tlala Botswana Boxing Association le tla bo tshegeditse kgaisano ya ntlha ya best of the best ya bana ba dingwaga tse di go fatlase ga 15 go ya kwa go 16 ka mafelo a beke. Tournament e tla bele makgetho a mabedi a Saturday ga e tla bele le setsila ntlha le leng gore botlhe ba tla be ba tlile, then la bobedi tla bele go iwa go di finaleng ba ene gore ba tla be ba winne mo category ya ntlha ba tla be ba di finaleng ya le gore re bone gore mofenyi ke o heng mo category nngwe le nngwe. Ya tournament ena di tla botsotlhe di la le ditswe gore di tse leng gore di na le bana bone bao di katsisa bana ke re bitsang re open tournament ga se mo leng gore re tlhophile gore ba 54 e ka nna ba kana a ke leng gore tla bongwe le nngwe ha ile gore ke botho boxing club kana ke UB boxing club ena le bana ba le kana ba leng gore ba mo dingwageng tsone tseo ya ba tsisa gore ba tle ba kgone go participate gone mo ba tla nna ntse ba sefega ga go ntse go iwa ko di finaleng yana. Ya no tournament ya ka ke setse ke buile gore ke ya ntlha ga re se re le di prize money mo go yone mo e leng gore yo tla ba nga e kgapetse that price kore that category ga e go wina sepe sa monetary but e tle be le hela gore re itse gore ke ena mantsitsi yone o wetso a re di be khutlo gonefa ka jana le kana go tsotlhe ikanye rona mosokio. Poaching and illegal wildlife trade is no longer just a local or regional issue.
but an organized and lucrative global problem driven by